Kajingdan Kiba yap nak Jingbthei bom dynamite akram Dewïong kablaja kasandrai kurumpang arja penriu Thangsko East China Hills District kala kieu seklai pu Ngut adin ba Ngut Kiba Mynsaw kala yapno hapdeng kijingsha sumar. Katkum ki kaipot na ki board penyait kita district long bau Jamil Ahmed Chaudhry ubasha sumar Ajail Hospital Beltola Kohti bau Deb Malakar ubasha sumar Negrams Shillong kita ki Ngut ki belayap no hakwai pakaliang hakacing khandra ki board penyait district lala bante lakam bon teli ki kamti Dewïong Be-aiñ hak district hi borok kawai lau batang khatwai trek rompang aja penriu ki board penyait district klio Kurup South Spalai puar pen khatsan metric ton u Dewïong nak snong yap mala ya ki FIR dab register ke bay deb ki kamti Dewïong Be-aiñ bat ki kendon ain ki dang trek kam syakmat persya ki barong kti hak shut trek rompang aja penriu ki board penyait district klio Kurup bon metric ton u Dewïong kata shijar arpo metric ton na surok sok kempor arjar khandai puwei point South Spa khandai penriu metric ton na surok sok kempor seberwai arspa arpenyo point nyupupra metric ton na surok sok kempor chalurem klik snong bat shijar san pupra metric ton na ki rut surok kapdeng ke snong berwai bat lad menska. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya